Иахьа хәахтратә аглыхратә палата имҩаԥнагеит уажәшьҭа традициахаз есышықәсатәи анаплакқәа рсиа зну Аизак ӡхьынҵа аӡыргара аусмҩаԥгатәаҿы анаплакыҩцәа гәыԥҩык аусҭкылараҿ иаараҿы рлагалақәа рзы ҳамҭақәа ранашьын. Акаталог аӡыргара шымҩаԥысыз атәы Алиса Шамԥҳа ланҵамҭаҿ. Сынтәажәаҩ шықәса ҵуеит Аԥсны ахәаахәҭра аглыхратә палата анаплакқәа рсиа зну Аизак хьӡынҵа ӡырнагоижьҭеи. Есышықәса зыӡбахә ҳәо Аизак аҽаԥсахуеит. Иаҳҳәап иаҳхысыз ашықәсқәа рзы иара азкын атуризм, ақыҭанхамҩа, екологиа, иара убас Аԥсны анаплакыҩцәа қәыԥшцәа. Сынтәа акәзар, Аԥсны егьырҭ атәылақәа реиԥш аамҭа иацныҟәаны адунеи имҩаԥысуа аҽеиҭакрақәа еилкааны, аҳәынҭқар ашьақәгылараҿы аҭыԥ ду аанызкыло аинвестициақәа хықәкыс иҟаҵаны, ахәаахәҭра аглыхратә палата иаӡбеит иӡырырго аҭыжьымҭ ҿыц Аԥсны аҳәынҭқарра аинвестициақәа раларҵәара зкра. Отсутствие инвестиционного бума в Республике Абхазия связано с нехваткой постоянной работы в этом направлении. Сегодня настало то время, когда нам не нужно никого критиковать. Нужно просто, и даже не дожидаясь от кого-то какой-то помощи, сосредоточиться на формировании безопасного и благоприятного климата в стране. Иазгәаҭатәуп есышықәса иҭыҵуа ари Аизак хьӡынҵа зҿлымҳара ду шамоу Аԥсны аҩныҵҟа еиԥш ҳтәыла анҭыҵгьы. Абар сынтәа жәохә шықәса ҵуеит Аԥсны ахәаахәҭра аглыхратә палата Аҟәатәи ауаа шьҭыжьырҭатә зауад алоижьҭеи. Анаплакы иахагылоу амра ну аԥҳа изныкымкәа иҭрыжьуа аалыҵазы иреиҳау аҳамҭақәа дрыԥсахахьеит. Сара аусура салагаанӡагьы Аҟәатәи ауараш завод аглыхратә палата иалахәын. Сара усура сантыц уи традиция ҳасабла иацаҳҵеит. Иара ахәаахәҭратә палата аганахь антәи даараӡа апроектқәа рацәаны иҳадыргалоит. Уи раԥхьаӡа иргыланы ацәыргақәҵақәа роуп. Иахьынӡаҳалшо ҳаргьы урҭ ацәыргақәҵақәа ҳхы алаҳархәоит. Иара ҳара Аҟәатәи ауараш завод иҭнажьуа арыжәтәқәа аӡыргарагьы убри абзоураны иҳалшартә еиԥш. Аизак хьӡынҵа аҭыжьра аханатә иаԥшьызгаз Аԥсны ахәаахәҭра аглыхратә палата раԥхьатәи ахада Геннади Гагулиа иоуп. Ҳтәыла ахәаахәҭра аглыхратә палата излауала адгылара рынаҭоит анаплакыҩцәа қәыԥшцәа. Ҩнызқьи жәаа шықәсазы уи еиҿнакааит икоммерциатәым алахәылара Аԥсны аҳәынҭқарра иқәыԥшу аусҭкылаҩцәа рассоциациа, хықәкысгьы иаман аҿара бизнес радыԥхьалара. Ахәаахәҭра аглыхратә палата есқьынагьы иӡырыргоит анаплакқәа, Аԥсны иҟоу анаплакқәа. Уи даара гәахәароуп ҳара ҳзыҳәан анаплакыҩцәа рацәа рхыԥхьаӡара иазҳауеит иаҳа-иаҳа. Хымԥада ахәаахәҭра аглыхратә палата даара ирацәаӡаны цхыраара ҳарҭахьеит. Есқьынагьы иӡырыргоит ҳапродукциа, уи ҳаҳзыҳәан гәадуроуп. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ҳтәылаҿы рхыԥхьаӡара иацло иалагеит аусҭкылара знапалақәа. Урҭ инарыгӡо апроектқәа хырхарҭала еиуеиԥшым. Иҟоуп ақыҭанхамҩатә, акультуратә, мамзаргьы акурорттә уҳәа акыр апроектқәа. Иахьатәи аӡыргараҟны анаплакыҩцәа аӡәырҩы аусҭкылара аҽиараҿы рлагалақәа рзы аҳамҭақәа ранашьын. Иара убас иалкаатәуп аусҭкылаҩцәа рус обиективла аӡыргараҿы ацхыраара шыҟарҵо амассатә информациатә хархәагақәа. Убри аҟнытә раԥхьаӡа акәны ахәаахәҭра аглыхратә палата анаԥхгара ҭабуп ҳәа рарҳәеит аԥсуа телехәаԥшреи Абаза ТВ рнаԥхгаҩцәа. Аҳаҭыртә бӷьыцқәеи аҳамҭақәеи ранашьын Абаза ТВ анаԥхгаҩ Руслан Ҳашыг, иара убас ҳара ҳколлега аԥсуа телехәаԥшра ажурналист Есма Џьыкырԥҳа. Алиса Шамԥҳа, Ҭамаз Чқәан, аԥсуа телехәаԥшра.